Li kampa dara şikranê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê rêjeya tund û tujiyê li dijî jinan li gorî gotina berpirseka komîta jinan di wê kampê de ji 115 derbas kiriye. Li gorî dîtina wê berpirsê, sedema sereke jî ji wê rêjeyê re meseleyên aborî û hejariyê ne. تقريبا هناك هنا هي زلامي ما يعني هو في هيك بيجي جديد في الزمان المتطور ده هي زلامني ما هنا هي البيركا دنوكا هيامي بري بخديت بيجي بازل صدي في قصي هي ام بينين نقولوا في تعديل va بيركا دكن Yek ji haletên tund û tujiyê gotnava kampê de peyda dibin, zewaca pêşwexta gobûye diyardeyek di nava penabera da û li hember vê yekê jin dibêjin nabe bi teheqî jin bikevin bin guvaşan û zewaca bi zorê de. إنها أشكال عنف بهترسر بيركي الزواج المبكر خاصة وقتها باف ضغطي الكشاخوت كي إنه بزوجين عمري بتوشك ده 14 صالي 15 صالي طبعا أفتشت إنه عواقبه بشرنا وقتها أو زاروكا يعني نزاني أموري مالي بمشيني نزاني تعاملي بزلامي خور بمشيني إجباري حالاتي ولو دقهن طلاقي Ji aliyekî din ve jinek ji kampa dara şikranê dibîne gorejeya tund û tujiyê kêmtir ji salên berê. Ji ber binêrîna wê, asta roşenbîriya zilamên Kurd sal bi sal bilindtir dibe û dikeve wê baweriyê de gojin nîvê civakê ye. بالنسبة زلاما قالك الثقافة وبيشكتنا وانيكي أم دبنياني تفهمينا قبا بيركي وادا تشيبونا وأوزل متعدا برينا مايا هكر هبيجي نسبك كيمايا والحمد لله فاز لامي ميك جواز لامايا قالك قدريم دقري واحترامام دقري وتشد يعني تش موضوعي مالي ده هبير أيام بيدو خوازي Tevî gojin rastî gelek haletên tund û tijiyê bûne lê di salên dawiyê de jina Kurd û bi taybet jî jina Rojavayê Kurdistanê kariye heyara deyekî xweşwan tund û tijiyan biparêze û di nav civakê de roleke berçav ji aliyê siyasî û civaka sivîl ve bilîze. Tevî tund û tijiya li dijî jinê gorêjeya wê bi gotina jinan sal bi sal kêmtir dibe lê dimîne nêzîkbûna zilamê Kurd ji pirsa jinê re baştir e ji nêzîkbûna zilamên dewrûberê Kurdistanê. Aştîtî Şêrûdaw, Kampa Dara Şikranê.